Oi sana, kita sebagai orang Minangkabau ada 3 dasar kehidupan kita sebagai orang Minang. Manyo nan 3. Nan pertama iaitunya surau, nan kedua iaitunya lapau, nan ketiga iaitunya rantau. Dimulai dari surau, beranjak ke lapau, taruh ke rantau. 3 kolah filosofi kehidupan kita sebagai orang Minangkabau. Di 3 tampek kolah kita menuntut, kita mencari segala macam ilmu nanka kita pagunuan ketika kita beranjaklah kadang nanti. Dan pertama iaitunya surau. Di surau lah kita orang Minangkabau baraja silek, baraja sambah kato, balaja ilmu agama. Adai nan basandi kepada syarak nan basandi kepada kitabullah. Di surau kita dapean. Nan kedua iaitunya lapau. Buliah kita ke lapau, buliah dengan syarat yang nomor 1 tadi, jan biasa-asa, jan dipindahan ke nomor 2. Apa nan kita perajaan di lapau? Nan kita perajaan iaitunya adalah baa cara kita bagawe, baa cara bersosial. Di sinan kita dapat pengalaman, di sinan kita dapat ilmu, di sinan kita dapat pelajaran daripada orang tua-tua, nanlah balik daripada rantau. Nan ketiga iaitunya rantau. Di sekolah tampek kita mauji kepandaian, di sekolah tampek kita menjaga diri, di rantau lah tampek kita mempelajari dari tampek nan 2 tadi, surau, lapau, rantau. Nan 3 kolah filosofi orang Minangkabau, khususnya laki-laki atau jantan Minangkabau. Tabu jua lalu, tabu lintang patah. Daripada nan 3 tadi kolah dapeknya ko sana. Diambiak rotan bakabe, diambiak kerajuit rumput. Ikolah jantan sajak ketek bapantang babaliak suri. Aso ilang, 2 tabilang. Dak yo mode tu sana.